الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga agama Islam, alhamdulillah nyari ni sa kita niyo waktu na to ini amuin palsukuan sin guru na to mulia amuin nyari harai ko ini manjari sa waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala humanap na isang siya sin pangantian sin kita niyo serta pagpatumtum mahuli ini pengajian longta sin siya ini amurain sumpat sin amin nakauna longta amin haulihan pengajian karihilnya insyaallah naman jari hari pasya ini maka ini tagna sin pengajian na hirual na hambok murid sin sila doon haamuin pengaji longta summer class yayaun na insyaallah mamasa siya Quran insyaallah adik palong na makatag na guru ini dimil kato pengajian. Nah itukbal ko pa amin anak murid yaon insyaallah in microphone amuin mamasa siya sin ini Quran. Wali taqabbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف العولى صحف إبراهيم وموسى. Magsupor mo anak murid masyaallah in pamasan niya ito yung mga biya di ko maapas ito murah-murahan amoin papabarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala ron kaniya in ilmu serta amoin tuy-tuy na sadya lang tain amoin maksud niya ini pa amin mag-ingat insyaallah papabarakaton sin Tuhan Rabbul Alamin in Quran mahamulia halaw sindagan niya insyaallah ta'ala amuin ikapagbansag sin agama Islam serta amuin makapagbasa siya sin Quran dito halong sin surga amuin ini kaya sasaksiyan sin kamatawaran sin manusia insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari hari ayaon itukbal ko na pauno na ito kalasahan
in amin microphone long tadimil kato pengajian wairun narwain dengan Syekh Sabir Omar bal yatafadhal fadilatuhu mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga palangungan ng mga agama Islam, inayari na isab kita niyo na kapag may mata diha Islam TV ini. Alhamdulillah. Bilang in maudo nato sin limabay amo in pagkasi fa Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya na subat niya in maudo nato bihayaon. Amo in mga sababan madawhat si manusia in kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaysa din ang mga sabab amo in madawhat si manusia in kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala na subay ingaton si manusia ma'rifatu ni'amillah ala ibadihi allati la tu'ad wa la tuhsa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. So ingatan si manusia ingkatan nikmat sin Allah Ta'ala doon haipon niya. Tinyadi kato uno naman in nikmat sin Allah Ta'ala di kato biyan. Apabila ingatan si manusia in nikmat yan atau kanikman-nikmatan niya unamuin di kagausan itungan atau ka bistahon haparman sin Allah Ta'ala wa in ta'uddu apabila long ni itungan ni in ta'ud si nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala na di long niya maitung in ta'ud niya na din ang mga sabab amuin madawhat ta inkasi sin Allah subhanahu wa ta'ala na subeta tuod ingatan in nikmat niya doon kato. Mataod to rin nikmat niya di kato in. Kaysa, dahil ang mga nikmat niya na piapanjari kita niya, sampai pialago kita niya, sampai paamuin naka abot na kita simbya ini amuin pangumulang biya. Nas amuk yan din ang mga nikmat sin Allah Ta'ala sa lag-ulag biya. Namikyan, iyariya ang gautabaran. Kataan ang gautabaran ta ini, ni'mat sin Allah Ta'ala katubiyan. Tinya din ang mga pangita ta ini. Pangdungog ta ini. Pagpamong ta ini. Ibang paghibal ta ini. Ingkataan uno-uno na din na Allah Ta'ala ni'mat yan sa lakulakubiyan. Apabila imano siya ingatan niya. In kani'man-ni'matan sin Allah Ta'ala na kumasi siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kedua niya din ang mga asbab sinamuin madawhat si manusia in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala na ingatan niya in kangan-nganan sin Allah ta'ala iban mga sipat niya uno naman in kakahinang niya apabila long taamuin kengatan tayo na lemasa kita fa Allah Ta'ala. Amo ilasa wayroon si usama niya. Wayroon si usama biyayan. Na din sa papiyaon makapagsyukur kita fa Allah Ta'ala. Makapagtaat kita fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay pagsyukur ini na tumag na din na pangatayan. Padila mo. Damakpak na paanggaw taparang biya. Namikyan inamuin. Pag-ingat sinamuin kangan-nganan sin Allah Ta'ala ibang mga sifat niya, ibang mga kakahinang niya. Na din na sabab yaw na pabilak ingatan mo, lamasa ka pa Allah Ta'ala. Biya din na po simlasang fa Allah Ta'ala na
magtaat ko kaniya. Haminan ko sindaakan niya. Iban umanib ko simpianglangan niya. Na din na sabab yaon na madohat min amuin ikram sin Allah Ta'ala. At niya mulyaan ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anang pabila mulyaan ko sin Allah Ta'ala na ikaw na imano siya umbol sa ito pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din ang mga pinakamalag ko amuin asbab sin kadohat si mano siya sin kasilasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na subedarang kau nagtali. Talion mo kabasaran sin Allah Ta'ala. Biya mga langit yaon. Biya din bain kataas sin langit yaon. Wayroon pagkakitanta amo hak niya. Kataan uno-uno yan. Iban, biya din yung pagpapanjari sin Allah Ta'ala sin kataan uno-uno biya. Na kuno takabakan nin amuin kabasaran sin Allah Ta'ala apabila darang kita nagbabasa sin kitab sin Allah Ta'ala. Sabab yaon nasabot balik-balikan in mga katanda-tandaan sin Allah Ta'ala. Ibang kudrat ni biya. Na din na sabab yaon na lumasa kita fa Allah Ta'ala. Iban apabila malasa kita fa Allah Ta'ala, kakasiyan kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamusugin pag-iman, kamusugin amuin pag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adin na sabab yaon madohat tain amuin sarap atau kalimo sin pag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madohat tabiyan. Di naman na pagsambayang ta, ang mga pagdikir ta biyayan, uno-uno na din ang mga pakaragyaan biyayan. Di na sa mapiyaon, ika-upat din ang mga asbab. Sinamo ilama sa imano siya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala na subay magmuamala ko fa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin kasabanalan. Hati niya, ipakita mo pa Allah Ta'ala ingkatan hinang mo amuin banal tuod. Banal tuod. Hasababan sinamuin, hinang mo yaw natin, banal tuod, wayroon di siya kalamuran si mga puting biya na kalasahan ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibang piyangdakan tuod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at tiniagon-agon piya wajib na impagbanal ini, amuin di kita magputing yan. Lawan sin Rasulullah alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Tinya wajib long niya kanyulon sin Rasulullah masabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib amo magbanal kamo tud sin kakahinang niya. Ayaw kamo amo huminan biya mga kwan. Di naman nahimumungan di man jari long ta amo magputing kita biya. Kakahinang isa pati niya biya din kakahinang amo puting siya atau kamukan siya puting. In kakahinang amo bukan siya puting, in niyat mo katan himinan ko si mga ibadat fa Allah Ta'ala, in hinang mo in niyat mo yan na karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya bukan karena manusia, bukan karena dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pabila long niya magbanal ko to sin mga hinang himumungan mo na in pagbanal yaon makatundang kay mga hinang marayon. Napabila long ta marayon na katan in hinang namuyat ti mahinang sa baban amuin pasoron ko sin Allah Ta'ala halom sin surga. Damikyan ini kadua niya na subay tulus ikhlas inamuin kakahinang tabiayan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kataan uno hinang ta subay ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala to biara long ta mga din ang mga pagsusi tabiayan, atawa ka pagsambayang tabiayan, atawa ka amuin pagpuasa tabiayan, atawa ka uno-uno na din ang mga ibadat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na subay tulos ikhlasin paginang tabiayan. Sabab amuyan ipapiyangdakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din pa mga dukin agama atawa ka mga Yahudi atawa ka mga Nasrani magpak na marikato. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Tinya ipiyandaakan sin Allah Ta'ala na subay tulos ikhlas in pag-agama mo agama niya. Magkana mo in ula-ula sazza
Huminang ko daakan sin Allah Ta'ala. Hati niya inyat murun magpakita-kita kau. Atawa ka uno-uno na biyayan din ha. Buwa din ha mo inka ikhlas biyan. Inka ikhlas ini hamukin ni din ha mga sarat. Amo in ikatayma sin amal ibadat sin manusia. Napabilalong ta, makaig din na ka-ikhlas yaon na di tayo sin Allah Ta'ala in amal ibadat tayo. Ini katuniya na mukhalafatul hawa. Tinyasubay ta amo in sulangan in hawa napsuta. Apabila ang kabayaan sin hawa napsuta amo in sulang ha kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na ayaw ta agaronin amo in hawa napsuta hinangan ta in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napabila lang ta amo in biat tinanihinang hati niya banal tu ingkatan himungan tabunan ingkatan kakahinang tabunan iban tulus ikhlas fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban si sulang ta in hawa nafsu tabiayan na nadawhat ta in kalabihan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihilang ko sin Allah Ta'ala kalabihan din kaniya biya. Na in kalabihan yaun pagpihon sa sin Allah Ta'ala in hisin pagdihilan niya biya. Dhalika fadlullah yu'tihi may yasha. In kalabihan yan ipagdihil sin Allah Ta'ala haipon niya hisin sa daing kabayaan niya. Napabila biyad tuin amuin, kakahinang ta fa Allah Ta'ala hati niya, banal tuod hati niya, di talamuran sinhinang puting biyayan, iban, tulus ikhlas kaniya inhinang ta, iban, sulangan ta inhawa na psuta apabila, in kabayaan niya, sulang nga kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nadawhat ta in kalabihan niyaun, hati niya hamuk, kita din ang mga napi sin Allah Ta'ala, amuin nakadihil, sin amataw ka, kadihilan sinamo in kalabihan niya. Dena mga amuin sabab amuin pinakamalag madawat si manusia in ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ataw kakasi sin Allah Ta'ala kaniya na kasratu zikrillah subay patawuran turin panamtong fa Allah Subhanahu wa Ta'ala patawuran ni panamtong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa lagulag ko panuntong fa Allah Ta'ala to kadikir fa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagbasa Quran na labi luba na hamuin timitindag kau nagsasambayan kau pahabaon min ayat mo yaya nasa lagulag ko pahala din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab mga palangungan na mga agama Islam hamuk tanda din na amuin apabila ang kalasahan tabiayan na tanda hati niya amuin tanda niya na daranta siya sabot biya. Ayin Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila daran mo siya sabot na makuyag siya biya. Kita ni babang na mukmano siya kalasahan siya na mukmano siya. Di na hati niya mutas din na simod niya ngan sinta uyaw. Daran niya siya sabot sabab kalasahan niya imano siya yaw. Na biya to rin hal sinamuin pakaradyaan yaw. Bihamok sahaba na ngasubo para Rasulullah nung niya Rasulullah na mataod na to di kakulong ni India mga kingatang kulong niya aturan sin agama Islam. Sa gawa, mga subo ko kayo mo, sin amo inway na maasubo ko kayo, ikaw na, iban mahinang na sabab amuin, ikapusog sin pag-iman ko fa Allah Ta'ala, iban amuin mahinang ko amuin, makatundan na ka kumanto pa amuin surga sin Allah Ta'ala. Naunin lagi sin Rasulullah kaniya, la yazalu lisanuka ratba min dhikrillah. Patakta pa indila mo yan. Daran na nungtong fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadugay sa ninamuin, panungtong atawa ka amuin pagsabot pegiyan. Bang Allah Ta'ala indaran sabutan si mano siya, magmakuyagin Allah Ta'ala hamano siya si masabot darang kaniya. Namikyan, imano siya daran nangangayo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala na namikyan, hati niya makuyagin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab piyandaan niya, uda'uni astajib lakum. Iban namikyan piyandaan na magzikir yan, udkuruni adkurku. Tinya tumtuman niyo ako, hasababan sin pagtumtum niyo kako, na tumtuman takamulong si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din na sabab yung mga palangungan na mga agama Islam, subay darang kita, din naman na pangatayan tabiayan. Darang kita nagzizikir fa Allah Ta'ala. Iban dila tabiayan, darang kita nagzizikir
pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simurain, nagkukulang kita, nagdelingkod kita, nagtitindog kita, atau ka nagpapano kita biyan na masi-masi amuin manumtong kita fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang daakan ni supaya in Allah ta'ala lamasa ka to biyan maduhat ta in kasi sin Allah ta'ala ka. Dahil mga asbab amuin lamasain atau kamaduhat si manusia in kasi sin Allah ta'ala biyan na subay kathratu tilawatil Qur'anil Karim. Patawuran to si manusia in pagbasa kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Darang kita mamasa sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan amuin hat amuin basahun tasad zabihayan. Bitadabburi wa tafakkur. Artinya sartain amuin nanali kita. Artinya taliun ta in maksud sin ayat yaun. Taliun ta in amuin unuin kamaksuran sin ayat yaun atau kaunuin mapaham taruun din ng mga hukuman atau kadin ng mga daakan imam piyanglangan din. Wat tafakkur iban dara kita amuin namikilan sin amuin kabasaran sin Allah ta'ala amuin kaya lulukis halom sin kitab niya mulia biya. Wala siyam al-ayatul mutadammina li asma'illahi wa sifati wa af'ali. Labi luba na mga ayatan amuin nasakop niya doon, nasabot doonin kanganganan sin Allah ta'ala, iban mga sifat sin Allah ta'ala, iban magkakahinan sin Allah ta'ala. Naingan sin Allah ta'ala mataon. Tinya hadis long ni inna lillahi isman tis'a wa tis'in man aksaha dakhala al-jannah. Aulong niya nga sin Allah kasi man tagsiya hisiyusyo imma kami memorize kaniya sarta amuin hinangan ni kamaksurang biyayan na pasaron siya sin Allah ta'ala halong sin surga niya. Pasaron sin Allah ta'ala. Nadamit kaya na mo insipat sin Allah ta'ala. Tinainsipat sin Allah ta'ala dahil di iningan niya o sipat gumawa roon. Wala na puputos, wala amuin na summarize ingan sin Allah ta'ala amuin kawaan sipat biyayan. Wala na summarize biyayan natin niya kawaan sa sipat sin Allah ta'ala. Sipat sin Allah ta'ala rin di iningan niya o sipat niya gumawa. Bialong ta nga sin Allah ta'ala al-basir at niya makakita. Naon sipat niya gumawa ro al-basar. Damikyan as-sami' hati na in Allah ta'ala lando makarong din ng mga nganya. Unin sipat gumawa doon na as-sam'u. Katan. Na so pamalong tangan ni amuin al-alim. Hati niya lando makaingat na insipat doon gumawa al-ilm. Hati niya panghati biya. Na din na sabab yaun na amuyad to in akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Den di iningan sin Allah ta'ala on doon gumawa din ng mga sipat niya biya. Apabila long taamuin, darang kita nagbabasa sin kitab sin Allah ta'ala. Na yung pagbasa sa sin kitab ini at tinadima ang bating pahala makawata biyaya. Tiap-tiap tabasahon biyaya ng kitab sin Allah ta'ala. Tiap-tiap mabasa ta rin ang mga huruf sin kitab sin Allah ta'ala. Na makaduhat kita sinamuin pahala. Pahala biyaya. Tiap-tiap ang huruf na hampu karayawan. Hampu karayawan biya di makawata. Naman nakawasa ko sin tu huruf. Biya long ta alif lam mim. Alif iban lam iban mim. Napilay makawa mo nakakawa ko katluan karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Din ang mga sabab amuin mahinang tasi amuin lamasain Allah subhanahu wa ta'ala katutaniyo. Iban in kita kamasi kita pa Allah subhanahu wa ta'ala na nasabot biyan ha hadis ni Rasulullah hati niya a'ugamun ni'ami fil jannah tinya salagulag ku ni'mat sin Allah ta'ala ipon ni halam sin surga na ni ru'yatul rahman apabila hati niya kakitan mo in Tuhan amo in nagpapandiyan kayo namikyan long tabihayan apabila makasod na surga inkatanta to surga. Nalosin Allah Ta'ala hadis kudsi unulong niya magguna pa kamulong niya amuon ganap mazid
Maguna pa kamulong ni mazido na tiniyaganapan niya. Anong sinipon, tsukok na long ni. Labi-labihan na din sin kanapsuan na mo ilong sin surga yaw. Nauno imazido na mo in pagwaon sin Allah Ta'ala mong ganap, addition na din na nikmat yaon na magpakita siya kay mo, naman siya mag-meeting kay mo, habido ni tarjuman, way na mag-translate kay mo. Hati niya dirizo na, hati na makapagsambong jawab ka, even Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo in Tuhan, nagpapandyal kay mo niya. Long Ibnul Qayyim rahimahullah. Mga sababan niya amo imadawhat si manu siya in kasilasa sin Allah Ta'ala. Diyan, ibang lamasa in ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hampong kaginis. Long Ibnul Qayyim. Ikaysa, nabiya nasabot na to kayo na kiraatul Qur'ani bitadabburi ma'ani. Tinyadaraan ko nagbabasa sa Quran. Sa impagbasa mo amo, bukunhat amo in, labayan mo in mga huruf niya, basahon siya. Tinyasabtain amo in, tadabbur ka, tinyatali mo in mga maana niya, iban kamaksuran niya. Yayan, at tinyaunin daakan doon, uning piyanglangan doon. Iban makalabay ko sinamuin, masabutin surga, mga iko fa Allah Ta'ala surga, makasud ko pa surga. Makalabay ko isa ka mga ayatan natin yung manunsyuki sinamo inarka, magpatilipon ko fa Allah Ta'ala din ha, amo inarka ni Beyan. Ini kadua amo inde na mga sababan, amo ilamasa imanu siya fa Allah Ta'ala, iban makasugtud matupa Allah Ta'ala imanu siya, na bagkan amo in hinangan katan amo in piapardo sa zayaun. Mupamalong talima waktu sambayan, bagkan amo in tartanto sa amo in 5 waktu sa din hinangan. Kailangan haminang kita si mga kasunna-sunna tambiyayan. Sebab mga sunnat yaun, hamok yaw din ha amo in ikasuk mo patuhan Rabbul Alamin. Biyayan, hapuasin din ang mga pardo. Di isang manjari, hinangan mo sa zain amo in sunnat in mga pardo di mo hinangan. Di manjari sa bimbiyat. Di na sa papiyaon, apabila long matibot kita amo inuminang si mga sunnat, na sabda sin Rasul Sallam, long nilay wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hati niya, apabila inipon, masi-masi simu, fatuhan Rabbul Alamin sin paghinang niya sin kasunna-sunnatan biyayan, na lasahon siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lasahon siya sin Allah Ta'ala. Ang hadis ni Rasulullah long niya, hamakna niya, man salla isnatay asyarata rakaat. Hisisulong ni sumambayang hamputag 2 rakaat. In mga rakaat ini, tiniya sambayang sunnat yan. Hamputag 2. Biya long ta mga kasunna-sunnatan, amo in niya magada pardo yan. Nabanahu Allah fil jannati kasra o kama kala sallallahu alaihi wasallam. Hinangan siya sin Allah Ta'ala maligay halom sin surga bay. Apabila maayupot mihamputag 2 rakaat amo inde na mga sunnat. Uno naman mga sunnat yawn, ikaysa na sunnat sin subo. Sunnat sin subo amo in makauna puasin azan na magsunnat kolong mo rakaat al-subh atau rakaat al-fajr biya. In rakaat al-fajr iban rakaat al-subh na sibo rabia, sunat na sin subo, sibo rabia yan. Hamuk da siya sa 2 sa zingan niya. Na hadis yung salam, na apabila makasambayan ko kamo in rakaat as-subh, na khairun minad dunya wa ma fiha, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makasambayan ko hasunat sin subo sa zayan, na labi marayo impahala niya, den sin dunya ibalong sin dunya. In kaunan sin Rasul sallam, apabila long ta, di niya kasambayangan in sunnat yaw natin niya, so pamamalit in pagbati niya biya yan, na pagsud niya pamaskid biya, magkamat na niya, waktu na biya yan, di na siya makasunat, hapwasin salam niya biya yan, na umatras siya, bayaran niya, kabaan niya, in sunnat sin subo yan, sambayangan niya, sa baba sin kalagkuan sin pahala yan. Nadamikyan natin niya,
apabila makagyamaa kita subo, na salag-kulag ko na sa pahala pa Allah Ta'ala biya. Hadis yang salam, tinya, hamana niya long niya, mang sallal isya, jamaa, hamana niya. Hisi sin sumambayang ha waktu Isya, ha barjamaa fakaanna maqama nisfal layl. Tinya dia tindog niya na sa zain tungan sindu. Artinya biyahagi niya doang kabahagi indo inantunga way na siya natu, way na siya kimulang si masambayang na sa siya. Na may timpahala sinamuin sambayang sa biyang barjamaa. Na subat niya wa man salla as-subha jama'atan fakaanna maqama layla kulla. Hisi si makasambayang hasubo amo imbarjamaa na biasa kaula-ula wala na siya natu. Hati niya si mambayang nasadza siya din na puasin isa sampai pa amo impagbustak sin pagyaryaw. Kalaguan niya biya. Hangkalong sinusalalong niya mang salla al-bardaini dakhalagyan o kama kala sallallahu alaihi wasallam. Hisi si imano siya sumambayang siya ha dua sambayang mahagkot. Unin dua sambayang yung mahagkot. Sambayang subo, iban sambayang asar. Hati niya di mo tud amuin katinggalan niya hati makasambayang ko labi luba na hati niya bargyama ako biya ni pagsambayang muka niya biya na makasudha surgalon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namuyat tu inamuin subo biya sunat sin subo labi marayo din sin dunya iban lon sin dunya biya. In sumuno na isang tiyan sunat sin duhot o hadis na maita 4 rakaatin amuin kabliya o hadis na maita 2 rakaatin kabliya sinamuin duhur biya. Namikyan na puasin duhur 2 rakaat biya. Namuyat to lamudiyat to din ang mga sunna amuin hamputag 2 rakaat yato amuin apabila katibutan mo yaun natin niya mahinang mo yung daran adlaw-adlaw na hinangan ko sinallahu ta'ala bay halom surga bulawan atau kamali biya. Nanamikyan amuin waktu asar na wala nakasad dito hadis in sunnah. Sagaw on sa hadis in Rasulullah sallallahu niya rahimallahu mar'an salla qabla al-asr 4. Kaya ulungan sinallahu ta'ala imano siya sumambayang siya 4 rakaat habipor sin sambayang sin asar biyan. Imana niya sunat sin asar. Sagawa wala siya nakasad hamuin rawati biyan. Nakasad siya mga sunat nafila biyan. Namikyan inamuin waktu maghrib. Tiniaon sunat sin waktu maghrib yan makauna 2 rakaat. On sunat niya biyan. Sagawa in sunat niya na bakan siya wala siya nakasad hamputag 2 rakaat yato din ang mga nawafil nafila biyan. Hadis yang sallallahu alaihi wasallam qabla al-maghribi rak'atayn. Nakatunya bialikang sallu qabla al-maghribi rak'atayn. Sallu qabla al-maghribi rak'atayn. Ikatuna long niya liman sya'a minkum. Sambayang kamulong niya 2 rakaat before si maghrib. Sambayang ko nakatunya bialikan ini katunya long niya hisu imabaya sa zakat yu biaya. Hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon na Madina apabila makasad ko biayan ha Madina ha puasin azan sin maghrib biya na ipanghati mo nagsambayang na pardo wayong kakitaan mo limilingkod ingkataan sa magsunat sin amo sunat sin maghrib kabliya na di kato yung problema di kato yung mga kabilalanta biya hati niya pag-ubos nila amuin mag-azan na magsumpat na ipagkamat nila biya na wala ta na agad di hadis sin Rasulullah in hadis sin Rasulullah long niya ma bainal adanaini salah. Hati niya in antara sin 2 bang na subeon doon hati niya kadar among gantaan makasambayan ko 2 rakaat sunat biyayan. Bagkan amuin maglangkit na biyayanin amuin bang mo ibang kamat mo biyayan. Impiyag nga ng 2 bang yan to ikaysa na bang ini kadua amuin kamat. Amuyatin adanin impiyag yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan niya amuin sunat sin maghrib hapuas niya. Damikyan malag kuray sabing pahala ni biya. Damikyan ni namuin puasin Isa sunat biya. O sunat sin Isa makauna sa gawa in Rasul sallam hati niya wala niya nahinang yaon. Inakahinang kaniya mga sahaba biya yan. Sa in ratib na kasaday ng putag 2 rakaat amuin puasin Isa hati niya baadiya biya yan. Napawas doon na puasin Isa yaon o pandoon sunat biya yan.
Sunat amuin sunnatul witr atau kasalatul witr biayan. In salatul witr ini piangdaakan beken amuin bulan Ramadan saja. Sampai pa beken bulan Ramadan piangdaakan in amuin sambayang witir yan. Na in afdal waktu niya amuin lapit adlaw biayan. So pama sigurado makabati ko. So pamalong tadi ko makabati at niya makusog hayakin mo biyan. Hindi ko makabati na sambayangan mo na muna siya biayan. Sambayangan mo biayan. Na wag kanin mo imaksusin sambayang witiryaw na amuin ipagtambol, ipag-close na sin sunat sin amuin doon biayan. Apabila lang tapuasin isa, nakapag-witir ka. Pag-uwas yan to na mabaya ko magtahagyod, nakabati ko biayan. Na magtahagyod ka sa ayaw na ko magwitir balik. Sabab lo sin Rasulullah la witrana fi laylatin. Di man jari makarwa ko makapagwitir hahamok doon biayan. Namuyat ti mga kasunna-sunnatan biayan, mga palangungan na agama Islam, bang mahinang natuyat to na ikasuk ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang madohat ta inkasi sin Allah ta'ala kato na mikyan in kita magdurong in amuin kasi ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inikato niya amuin suwet at tapin amuin pagzikir ta pa Allah ta'ala. Din naman nadila tabiayan, ibang pangatayan ta, ibang kakahinang tabiayan, nadarang kita amuin nagzizikir pa Allah ta'ala. Hati niya gantiyan ta in amuin, ganti sinamon maglataan ko biyan. Apabila maglataan ko, dusa imakawa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dusa. Sabab, apabila long ta, daran mo siya sabutin Allah ta'ala. Napahali makawa mo. Apabila si masabot ko, kaaiban sintay mangud mo biyan. Na dusay makawa mo biyan. Amalingkat pa Allah ta'ala isabutan tabiyan din sinamuin mga katay manguran tabiyan. Hangkan on himumungan si mga ulama. Aulong niya mano siya long niya, di na siya magbatila ulong niya sin pag-istighfar niya. Di na siya magbatila ul sinamuin pagzikir niya biyan at tawag ka among katanhinang niya biyan, pag-ibadat niya biyan. Sa gawa na aulong sa mano siya hati niya wala na laul haubos sin paginang niya, idihil niya mato, iduhal niya mato, long ni kawaan na long ni kakahinang ko. Diyan. Na unuin niya, hati niya biya din yung kahantang niya. Apabila in kita, darang kita nagbabas sa Quran, darang kita nagzizikir, nagsasambayang biyayan. Pag-ubos siya to simpuas sambayang tabiyayan, lilimot ta intay mangutayan. Na apabila limutan ta intay mangutayan, na makawani inhinang tamarayaw. Ubos inhinang niya makawatay sa biyayan. Na din na pakaragyaan yaon mga palangungan na maagama Islam, subay Allah Ta'ala indaran talimutan. Ayaw kita maglimot na pagkahitamano siya biyan. Hasok tayo di masayang in kalaulan ta pag-ibadat ta pa Allah Ta'ala. Makawasin tayo mangutta biyan. Damikya din ang mga amuin, mga sabab, madohat si mano siya in kasi sin Allah Ta'ala, ibang kakasiyan siya sin Allah Ta'ala, na subay palabihan ta in kasita fa Allah Ta'ala iban rasul niya densing kasita kasilasa tahar rendeng kaniya biya. Subay tarang kita amuin si masabot biya at tawag ka amuin palabihan tayo to di siya kalabihan biya. Naka tataas sa zain amuin kasita fa Allah Ta'ala iban rasul niya densing amuin duren kanila. Damikyan natin niya ini kalima niya subera amuin daran ta amuin siya sabot biyan nasbihan biyan ingkangan nganan sin Allah Ta'ala iban amuin kita unta biyayanin amu uno in maksud niya. So pamalong ta umusag kita si mga ngan sin Allah Ta'ala yaon na kita unta sa doon ha mga so pamamangayo kita mga rizki kaniya biyayan na usalan ta ino ya Razak ya magdidihil rizki dihil ya ko rizki biyayan na so pamalong ta amuin mangayo ko ilmu kaniya nalong ya alim ya ikaw makalando ingat niya na hinduya ko ha amuin ingat biyayan dili ko ilmu biyayan usalon ta amuin tamuk din na amuin mga ngan niya biyayan namikyan sube ayaw kita malupa sinamuin amuin kita unta pandangon ta marayo ingkatan karayawan sin Allah Ta'ala na hinang niya kato biyayan
Bangtalion si manusia, wayroon manusia amuin makapagtakabot pa Allah Ta'ala. Sebab, talion niya. Hati niya, bambakan din ha, kabayaan sin Allah Ta'ala, iban karayawan sin Allah Ta'ala, na dia kunia hati niya, dihilan sin amuin pangita. Imana ni impangita ko ini, din na ihsan sin Allah Ta'ala na dihilan ako. Damikyan, intayin ako ini. Among sawa sin pangdungog ko ini. Na din na amuin karayawan, dihil sin Allah Ta'ala kakakubiyayan. Naya natin niya, subay ingatan si manusia, ingkata ni amat sin Allah Ta'ala, sibura in matampal, iba nakatatapok biya. Damikyan natin niya, ini kapito niya, din na mga sabab madohat si manusia, ingkasi sin Allah Ta'ala, na subay amuin, hati niya, amuin biasa apabila umalog ko patuhan Rabbul Alamin, na amuin, pinutuda pangatayan mo, sampai amo biyak pangahati mo yan to, amuin nangungkung naturi pangatayan mo biyan, hamuin, pag mabuga mo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamuk yan din ang mga partandaan, si mga sila bariman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatani ba suratul Anfal, sin Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Partandaan si mga taong babariman pa Allah Ta'ala. Apabila masabot kanila ni ngasin Allah Ta'ala, mangungkong simbuga in pangatayan nila pa Allah Ta'ala. Sampai hati niya, gamuain tanda sinamuin, pag mabuga nila, makatangis silang biyayan, makaguain tubig si mata nila karna sin pagmabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila biyating kaunan si manusia pag-ibadat niya, biyayan, tinya makatangis siya karna sin pagmabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalamod siya din na pitong kaginis, amuin makasilong arasin Allah Ta'ala, haadlaw, wayroon masilong amurain arasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin, manusia abadallaha khaliyan fafadat ayna. Manusia nagtag-ipon pa Allah, nag-ibadat pa Allah Ta'ala, sampai pa amuin nakabuwa in tubig si mata niya, nakatangis siya karna sin pagmabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inikawalo niya, na subay dahon ta magduarwa intuhan Rabbul Alamin, at niya dahon ta siya mag-alop sinamuin kita sadza, iban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno yung mga waktu yan natin niya, apabila mabayakaw amuin umalog pa Allah Ta'ala, iban iko sa zabiyayan. Sabuhon ta siya doon ang mga waktu amuin, pagturun niya maripa amuin langit sindun niya ini. Hadis ni Rasulullah long niya, yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thulusal layl akhir. Fayaqulu may yad'uni fa'astajibu lahu, wa may yas'aluni fa'ati lahu, wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hakahaba do, kulang labi manan, hakahaba do sin Rasul sallam na manogin Allah Ta'ala maripa langit dunya. Na langit dunya mo, langit ikapito lapis at tampa maripa dunya biya. Kuno in waktu yaon hina yabqa thulusal layl akhir. Bahagyan mo doon mo initong kabahagi. Amo inang kabahagi, amo ilas biyan. Long tatumag na din halisag dua biyan. Sampai na amo in mustakin, amo in fajr biyan. Nasabunta siya doon na waktu yan. Basahon ta in kitab niya marayaw. Sampai khataman ta biyan. Mangayo kita kaampunan. Iban pagtobat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab mamung siya din naman pag Nog niya din halangit dunya in agi niya. Hisyo in mangindo akako, tay maong kindoan niya. Hisyo si mangayo, uno-uno pakaragyaan na tay idihil ko kaniya in pangayoon niya. Hisyo si mangayo kaampunan, ampunan ko indusan niya. Anena sa papyaon mga palangungan na mo agam Islam, ayaw na to amuin kalupahan ni waktu yan. Ayaw kita magpahalok to. Sabuhon tain Allah Ta'ala waktu yan, amo ipagtatayman niya sin pangayo, mangayo kita harin din in kabayaan ta pangayon ta kaniya biya. Insyaallah Ta'ala taymaon niya. Namikyan ini amuin ikasiyang biyayan na subay samuk kita ha mga tao amuin masupa Allah Ta'ala. Apabila mabarata sila maglundang panon, in mga sila amo in masupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sampai kita tinya makadohat kita simbunga si mga himumungan nila, sampai kita hati niya mautong kita nila matupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai amo in lemasa in Allah Ta'ala katong iban kalasa lemasa isab kita fa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
In pagbagay, subay pihon ta imbagay. In pag-agad-agad, subay pagbarkada, pihon ta barkada ta. Amo into mga marayo. Sabab, makakapi kita sinhinang nila marayo. Gayan. Makakapi kita sinhinang marayo. Apabila magbagay kita sin mga mangi, na malapit kita sin kangian biyayan. Labi luba na dusa pa Allah Ta'ala, mautong kita nila, hahinang amo hindi kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namikyan lang ta ikahampo biyayan, long Ibnul Qayyim, na subay halian tul si manu siya in amo in kahinangan tampan in ut sin ipon iban Tuhan ni Rabbul Alamin. Hati ni amo in katampanan in amo in antara mo iban antara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imana niya ayaw tud kita minang si mga hinang di kabayaan sin Allah Ta'ala. Labi luba na in amo in mga kasyirikan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab inyaon mahinang ikatampan kato pahadara sin Allah Ta'ala. Na pabila di ta maiging tampan yaon, hamun sampai abutan kita hukum sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapatay kita kakufura pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iyadu billah. Na din ang mga tanda, mga palangungan na mga agama Islam. Hati na imano siya, apabila madawat si mano siya inhampo si patiyaon. Na tanto tuda mo ilmasa in Allah Ta'ala kaniya, na mikyan kalasahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inlas na ayatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tanda si mga sila mga bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع أليم. سورة المائدة آيات kaiman tag-upat. Lo sin Allah Ta'ala, uka mo mga bariman, tiyawag kita niyo katan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katan amo in mga bariman. Uka mulong niya mga bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na maritaya pa Allah Ta'ala. Hisyusyudin ka niya. Amo imanay kuri siya. Haagama niya. Imana niya, nag-agama siya. Puwasin pag-agama niya, hamundong siya mag-agama. At tawag ka, madto siya pahinang kakufuran pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tawag ka, madto siya pahinang amuin, kasyirikan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin. Na tanto tuod hati niya on mga mano siya para tungan sin Allah Ta'ala. Bilang ganti si mga mano siya yaon nagmurtad din na agama nila. Uno ina mo impigyan pagmurtad biya na agama. Apabila tuminggal ko sa dasambayang 5 waktu, inukuman niya murtad. Apabila tuminggal ko, apabila di ko magdihilag sa kasin altamu, inukuman niya murtad. Na amo na tiyawag sin Allah Ta'ala, hisyusyuden ka niyo imagmurtad. Manaykuri siya din na agama niya. Na tanto tudat niya, partuhin sin Allah Ta'ala, ikaw magpartuhin Allah Ta'ala ang mga mano siya, ganti sin sila niyaon. Insipat si mga tao yaon, yuhibbun, kalasahan sila sin Allah Ta'ala. Wa yuhibbuna, iban kalasahan nila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakasiyan sila sin Allah, ibang kakasiyan nila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kedua sifat nila, azillatin alal mu'minin. Apabila silang sa mga bariman pa Allah Ta'ala, na lando in pagpatibaba sinambuk pahamuk kanila. Lando in pagpatiar sinambuk pahamuk kanilang biyayan. Lando in pagpatikupo sinambuk pahamuk kanilang biyayan. Hati niya, apabila makadusa intay mangud ni biyayan, na pasinsiyahon niya, dihilan niya, amo in kaampunan ataw kamaapang biyayan. Labi in lagko niya din sinamo in lusa sintay mangud ni biyayan. Namun yung sifat amo in kalasahan sin Allah Ta'ala. Kita ni ba'y kaibanan ayatan? Doon sin Allah Ta'ala, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. In sila, apabila astulan sila, kaya nila, di nila pabusta kanin astul nila. At tawa ka amuin, mapopo nila nin astol nila yaon, di makagawa hatay mangod nila astol nila yaon, gamuain ulong nila hatay mangod nila, ibang pasinsya na nalando karasahan sin Allah Ta'ala.
Demikian ini kedua, apabila makadusa intay mangud nila kanila, mapasinsya nila, mamaap nilang biyayan. Nalando kalasahan sin Allah Ta'ala yung mga manusia biyayan. Nalabi luba na, hati niya magmarayo siya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati na apabila astulan ko tay mangud muus, kaya mo siya amuin, pabustag sa babansin iman mo na amuin na pumubiyayan, iba na kontrol mo, di mo makapabustak, makapagwain asto matay mga ruyaw natin niya, kadihilang mo siya kamaapan, na amuy at timano siya kalasasin Allah Ta'ala. Amuy at sifat ni adilatin alal mu'minin. Hati niya, lando, pati kupo sila pagkahin nila, ang kasila natin na bar-iman biyayan. Bakan amuin, may sugkita, apabila hati niya nakapagkuang kita biyan, nakapagbangga kita biyan natay mangudta Muslim. Amo di kita kati-utiyo hati niya, lando inisugta. Bakang biya ito mga palangungan ng mga agama Islam. Apabila makasi malasa kita pa Allah Ta'ala, iban rasul niya, nasubay amuin, lasahong tatuning pagkahita Muslim. So, pama Muslim ang kaagama tabiya, dihilanta siya kamaapan, pasinsya biyayan, amuin na dusa na hinang niya kato, supaya lumasain Allah Ta'ala kato biyayan. Ini kedua, ikatusipat nila, aizzatin alal kafirin. Apabila maatubang nila, amuin, dugain agama, na lando may sug silang biyayan. Lando inisug nilang biyayan. Na din nasabab yaon mga palangungan na mga agama Islam, bang ayatan ini, hati niya, apabila long takita unta inamuin kahalan na zaman tabiyayaon, na biya na balis katin ayat ini. Hati niya bang kita sa zaamo imbar iman na magpakita tungkol kita sin isugta pagkahita biyayan manusia biyan bar iman biyayan. Na ayaw mga palangungan na mga agama Islam, subay umanid kita sin dusa, umanid kita sin amuin siksa sin Allah Ta'ala, sabab in waktu tadi dunya ini hati niya samantara saja atau katemporary saja in waktu tadi ini konsum kunisa muy kita pahadara sin Allah Ta'ala na wayroon hinang luto tabiayan amuin makatabang kato pahadarat sin Allah Ta'ala amurain hinang tamarayaw amurain amal ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian wayroon madohat si mano siya puasing kamate niya ikabinsana kaniya buat malingkan amuin result atau kaamuin bunga sinhinang niya mangi pahadarat sin Allah Ta'ala. At apabila mangi kakahinang tadiya dunya hapwasin dumpa kita nagyasa kratul maut sampai pa amuin alom sin kubur tabiayan na makananam na kita sin amuin kangian atau kaamuin kahiluhalaan atau kaamuin siksa sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At murah-murahan mga palanggungan na mga agama Islam magmumpa at katutaniyo in mga patumtum na do ini atau kamahapon ini amuin kiawa nato din na kitab sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala iban hadis sin Rasulullah iban kiawa nato din amuin mga kaulamahan amuin mga halul akal iban amuin di tul sila muklas din na kitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasulullah murah-murahan mga palangungan ng mga agama Islam amuin pataptapan sin Allah Ta'ala in pangatayan nato sin iman kaniya amuin pataalukan niya in pangatayan nato kitab niya iban sunnah sin Rasulullah hasupaya maig kita din ang mga hinang amuin wala na hinang sin Rasulullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na nung tahin sa rayo-rayo pagpatumtum sarta pengajian amoy pag-ayat si tiap-tiap hambuk dan katutanyo supaya rin makuhila pinamalibadat na ito. Murah-murahan nakahampit kita niyo rin ang mga patumtum nito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dahil huli pasampay kami sin kasila sa pangkataw tayo mangura na minimalok kam o ako ini haun na binaybayan sila nakabutang na insyaallah subhanahu wa ta'ala in mga ini na mga yuk kami kaniyo amoy misan na kuman panghindua awang mayan imaksud sin kita niyo inilong ta lumanyot na magsusung indayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy ini bukol na jahabiya ining kahalan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala nasusungon sambil amoy law ka lumaggo in parkala sin kita ini ko na jari nakabutang na amin kayo ini lugar na to ini at malangka ni nanganangan sin kami na mabot inamoy ini
lugal ini kautangan tiap-tiap lugal long tabi mga lupasug, tawi-tawi ini basilan. Iban pa si mga kaibanan lugal, si mga katawtay mga urantanyo rin di Muslim, ahula na ito Pilipinas, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Habiya sinamin kaya utang ta ini, supaya makahampit in katan, dahin haamoy nikmat sa lagu-lagu, amunain panghindo, dahin alam si Quran mahamulya, amin piyatarang si Pamukat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mauli, ibalik ko pa na ito, karatsahan in microphone, amoy magkatang si ini pengajian itu awak tu insyaallah dari doa balik production. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wa qala rabbukum ud'uni astajib amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ta'zimi sultanik. Radina billahi rabba wa islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.